Good morning. It's a beautiful Friday morning. I le lofa mareanga le lei o le tātou tapa au le langi. Ia, te tonu le naha ua e iai lungo tiute ma whaiva e pe o na masani ai. Ia le naha fo i tū langi. Ia o le nei tū, ia le whatua a mata i tū la malama lama o le nei aso. Ia, e tātou te wha fo iai lava. I inga, le wha manu ma le wha ne tanga i lo tātou wali i. Ona olana tau singa wha pele pele. Ia wafu ai ona toi maua le nei lao lao mātango fie. Nei foi a noa tātou te mafuta ai. Mai o le la amtania le tātou por kalama i le nei futai au. Ngang pa ia fio mai ai o mātou loto se i e wha pa i foi. Ia le nei au nanga mai se le wha ngaina. Le nei au wala fsota inga ua mātou wha ngaina. Ia wala le wha soina o lo fina ngalo pa ia. Ina ia wha maro sia le wha tua o lau whanau mau au na mo mātou tangata. Ina ia o mātou whaia le me ngata ai lo mātou malosi o lo mātou mawhai. La mātou tau tua ia mare au nanga mo oe malo malo. Sau ina i mātou le toto ta mai mā moe wha mole mole. Ngang pa ia le nei tae au. Mai lau angelu e tau lau api le merei. Ia whai uina i fo i le mingi i māwtanga i fia fia mara saunga le mu. Fo i ele vi inga ia te oelo mātou o li Iesu. O e ala te oelo mātou te taro. Mene. Ia. Hangi tātou pesa. Uia ua tau whaiwhaianga maile. So ta inga wha internet. Ia le. Ok, ia me uma. O mai a so mai ia fina finau. Ia so mai fina le taua le taua ua tau tatou atua e au mai tatou e ona le mana e malo e le o tatou e manu malu peitai e mawhai ona o Yesu o lona nganga au ina mai e mawai le mana e malo mai le tawa le nei na tawa Yesu ua le mawhaiai satani Yesu awalo na ulu na tui palai iona polava whaiai nai ele o i tatou e manu malo peitai e mawhai ona o Yesu o lona nganga au ina mai e mauai le mana e malo mai nei tu taua e mano ua tau tonga whau e manu malo ai lea whaina ne iai se vai ia whata matane ia whamawai e leo i tatou e manu malo peitai e mawhai ona o Yesu o lona nganga au ina mai e mauai le mana e malo mai e leo i tatou e manu malo peitai e mawhai ona o Yesu lona
nganga au ina mai mauai le mana e malo mai. Ia o le pese whamalosi whamalosi e whaloto tele ia e whapena fo ina ve malu i tau mo oe ma tato uma a tato iai le tato tau fitulinga ia male au nanga i le nei vai tau o le tato savalinga mo le tua malona malo ia tato whamalolosi wa e uia ina whina mai fo i le li o le lalolangi ma le tele o mea whaoso i tato ina ia se tai le tatou savali ma le tatou au nanga ia ia le nganga na o le ola fina ma le whamalosi ai tatou ia oa whaisin tau tenengese le teaching le tau ono nei i whaiwhaianga fo i o le sota inga wha internet ai lea whaina o le mau le nei tae au e au mai le efeso lo nam tau pu mua al whaupu e whama le whaupu e lima whangaina lava le tu se la apostolo Paulo le kralesi Efeso ia e whapena foina whamalosi ai tātou whapela lon whaitauina e whapei ona ia fili mai ia i tātou ona o ia a o lei whawaina le lalolangi ina ia pa ia i tātou male le matauleanga ina i ona luma i le alofa ona tōwhia i tātou ona bua ina ia vea matahama whai mana ona o Yesu Keriso e tusa ma le pule alona alofa, ma le pule tu noa alona finangalo. Amen. Ai whai tauna le ngana peratani, ia whapea. Just as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love, having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will. Amen. Ia, ole tato mauna le nei tau. Au lau tūla le tautalanga. The blueprint of your dream. The blueprint of your dream. Ia, ole ata lanu moana mo lau moe mitinga. Ole ata manino ato otoa o lau moe mitinga. Ia po o lau tō whama mau wai lo loto. E lua upu ia tau tala ia ile apostolo. Whai mai e whapei ona ia fili mai ai tātou ono ia. A o le i whawai ina le laulang. Ina ia pa ia. Ioe, o le pa ia. I tātou. Male le matauleanga ina i ona luma. Whai mai ngā fili tātou e le tua. Mai le amatanga. Ai le i whawai ina le laulang. Uminga i kere i soifua mai mo wola mai. O manga yele plana le tua i louto i fuama tātou. Le ai se kanga whanga au mare laro langi nge e sau e whakafkafea pe o ngā whaiatuana e pei o se oka i nunga le vasa. Le ai. Me on fasila au po le laula au palasi i nunga le sami. Ia kafkafea le ropo fea au iai. A le afore kei me kaumu iai i le mea lae e kakau o ngā o iai. A le ala e pei to e a lei mai le apostolo i le manatu lea. Ia manatua tātou, mea ia e lua, o le pa ia horo wolanga, ma loa wolanga, ma ia awane i ma tauleanga ina i tātou, awane i tauleanga ina i tātou. Fia whangaina la upu lea o le holiness, and without blame. O le holiness, e leisonga e se senga ma le upu lea le integrity, which means your action must be lined up with your word. Awa o lea tua, e tu tusala na upu, maana ngai o inga e whai. O lona winga pe a whaamtala whawhai ngofi, a kaukala lea lofa, e kaunga e alofa. A o tautala le loto mauralo, e kaunga o loko maualalo, ma loko whamangalo. E tautala la mio tonu, e tauna tonu mea uma, konguru savali, konguru kaukala, konguru foa, i mea uma everything. Awai ola e taha ua i Yesu i le mata i ono whai opkoroko. Sa ili lona malo malana mi o tonu. A kaukala fo i la i le loto whamangalo, ma le loto tele, le ono sai,
ai mai se o le whaamaoni, ia kukusa le upu, ma le mea savali e kako vai. E ui e iei ngisi kaimi, o kako e ese le upu, ese le mele savali e vai, e kaukala le alofa, ale makua ai ua, e kaukala le whaamaoni, ale makua pase ea, e kaukala le amio kongu, ai makua le amio kongu a mea le whai, e kakauanga kukusa le upu, ma le whaatinonga, o le winga lale na, e pio le anga i eile manatu o le apostolo, ina ia pa ia, o le pa ia nga, mea nga ka o le ola whapa ia inga, o le ola whapa inga e le o le pelau e marfusiua, ma lava lava le, ei a maa ngai au lava lava, o lai whailo mai, you are respecting people, o lai pe ia nga i le mele o le common sense, o le whainga e laku mangi o ofu, e pupu mangi o miki afu i ke launga i kongo le whalisa, a kongo pe mwhainga kanga ingisi vahenga o le lalolangi, pati i le o langa whalisa moa, ia me se wai kako, you got to respect people, how you dress, how you speak, how you talk, yo inga lai sa waile ko inga mere, ia kukusa ia le, ia la ei, maa ngaia, ma upu maa ngaia, ma le loko, langa lefe Amerika la tavita, o ia alu le maunga iova, nga o le ua iei 5 mama, ma le loko mama, ai se a 5, he talks about service, o lau au nanga, ma lau au nanga, e wai ke fiu e ka oki o king 5, ma wha mau king 5, ai ale anga lou loko, ma kua whare kongu, ma le loto e mama, pure hearts, clean hearts, o ale kanginga ka vika inga o whea kule tu o peo ka ua e salamo 5 kasimai, Lord, clean my hearts, purify my hearts, amen? Sa rola mat vahenga lona lua, na taha ua i ngā le apostolo le upu lea, without blame, a kau kalala i le melea, tu sa lauwhai mai, o laia fifi mai kongu le mea ka o lea mio tonu, righteousness, ia sa o lau tu, according to the word of God, according to the will of God, according to the laws of God, ia sa o lau sa vali, e kusa ma le upu a le atua, ia awangi ku wai fua inga oe, awangi ku wai fua inga kako, e ku wai fua inga lo kako e kangaka, o le mea mua le e ke alu sai, o kongu au mea lai fai, o kongu au upu, o kongu au action, o kongu au decision e fai, o kongu le au nganga, inga kongu. So whenever people blame you or blame me, we have to go back and check the righteousness. O sa'o, po o le lei, wai fai nga maa lia le whaalongo kangaka, alai le o le lei le loko, check the motive. Check the motive of your heart. Papenga umalan mela o le blueprint sila nga. Ai saula ke fia nga lue mo le atua, i ko kongo le ekalesia. E mo mua ngo siaki o le mele, e le siaki alo CV. Ai siaki o le mele, po ua pa ia lo wolanga. Po o kukusa lau upu le kau kingo, me malau amio. Ai maise o le ola i le amio tonu a le atua. Amen? Kau. A le blueprint sila le ae, e pe whaalaka-laka mo si whakaikainga o lau moe mitinga. It's your dream or your vision. When the contractor, remember this, when the contractor is building a structure, he uses a blueprint. A saule makai kufunga, malanga au ka muka e whaure whale. O le mea mga wai, e fia kilo o le blueprint. O le aka mangingo, ma le aka akoa o le whale. O nga whaava senga le, ma wā ili, pe wha whenga whai, a whe a maka mai. You know the blueprint, it's the plan for the vision, which is the finished building. O laua uma kusi le aka o le whale. O le blueprint nga. O nga whau rola iai, ma whanga nga iai, ma ngaku malangonga o le au whainga luenga ma tangata uma. E leka kau o ngā alu, e sele ngā luenga, ma le mea le ua whakuinga mai. O mea uma e whai o kulale ku ai ngā lau papa, ku ai ngā sima, piriki mea uma, e whau uma ngā i le mea le ua uma tusi mai le ata. E whape ngā uma lo soifua ma lo uola au na i le atua. E ka kau o ngā kukusa le au nanga tāua, ma le aka le ua au mai e le atua i lana upu. This is where we get the blueprint of our service, of our training, of our vision and our dream. It's from the Word of God.
Awa o mea mua ne o fesili sili ngenga kahua. Ia tātou le au nanga i le atua. Who are you? Who am I? O ai oe. O ai a. O ei loa po o ai oe o ei loa po ea. Awal kele ka meki au sila koe. Who are you? My name is John. And my father's name is... Well, I'm not asking about your name or your dad's name. I'm asking about... Do you know what is in your heart? Are you going to be a nurse, a plumber, or mechanic? E ka kaua nga e loa po o ai oe i le lua vama le atu. O le ale menga e sau e fai. Langa aua ke whaia mea o copyright, copycat. Oe ke whaia mea nga o le whakai ka isi. A ia e ka mo whai e ke kakalo i le atu e whaaka ari mai. Oi mo ia oe. O le ale mea nga e whaangau mai le laulangi. O le ale mea le waku ui kongololoko. E ke au ngai mo ia. Ai au ngā mo le community. E au ngā mo lo ainga. Even i ko kongo le loko. Sini ngā au ngā i kongo le loko. E sa ili la ia i mea umo whapenga. E le ngaka le ngā. Ai a e whasiri. O whea le ke anga ai ai. Where are you going? Where am I going? O whea le ke anga ai ai. O e loa lo destination. O le winga o le whasiri lea. A e loa oe. E ka wulanga i lopo o whea le ke alonga ai ai. O le fulfillment. O mea ke whaia. E a fua mai. O ngā ua e ngā lue malama. O e whaia ngā ruenga malo o mau ki ngoa. O le mele ke mga e o ia. Ia o olo a inga i whea. Ia o olo au nanga lau whanau. Ia ku lai mai se kaimi. For the next 5 years, this is what you want it to be. Where you want it to be. O le mele ke mga o ia. Ai le o le whaava vau e me. O a ulawa ia o ingei. O a baha kou ulawa ia o ingei. I le mele o mako ngofo ai. Pa te le whaalongo i le anganga pa i o le atua. O le problem le iai, e le o le kupe, e le o le weather, e le o le ngofoanga. Pa te le problem le i kako, o le kako fia i loa, o le finangalo o le atua. We need to know, we need to see the blueprints of our vision and our dreams. Inga ia mawhai o le tātou sāwa vali e, according to his will. E peila ona whai mai e la apostolo pau. Pe mai na whaia mo ko fia tātou ai le whawa inga le larolangi ia pa ia ma ia awani a tātou awani matau le angaina o le winga righteousness and faithfulness holiness mai le tu e whapenala le anganga o le nei tae au e whamarosi atu i ati oe malofi nga ina ia mawhai o na tātou whaatau nuina mea uma o walau ina i tātou e tusa I want to remind you this. Knowing your true identity in God gives you the courage to write your life plan. Amen? Knowing your true identity in God gives you the courage to write your life plan. O lou loa le lei mamala malama po ai oi lumo si le whanga pa ia le alii. O le a whaingo fiei ona e mau o le malosi. Ma le loto tele e tu si ai le ata ato o toa lo wola. I have a very best friend na tu ua New Zealand ai o mai masiona a inga i nei Australia. Ia tele lava ia tangata whai mai. Mai mau kaim ki e le mea la koe ka penga kupe ma kaimi anu. But when they arrive, establish the ministry ma le loko. Ale kaimi ngai makua i grow, increase in everything. How? What is your plan? What is your strategy? I know from God, this is the time for me and the family to move. He knew it very well from God. He fulfill this part of his dream and his vision. Yeah. Pa perta tātou. Ya oe. Pa malosi ati oe le nei tai au. Pa manatu. Pa loto tele. Ai alu tu whainga luenga. Ia e mauti noi lau loto. Le ata mo whata oto e le atua i ata oe. Pe ona wha manatu mai le apostolo. May the Lord bless your heart this morning. Let's pray.
Father, we are so grateful to you. We thank you, Holy Spirit, for your anointing and the new revelation to our hearts, so we can pursue and fulfill our vision, our dreams, and our calling. Thank you for reminding us and revealing to us the blueprints of our dreams and our vision. Ia vi ia lo suafa, ma ia whaamanuina lo suafa. Manuia ia ila tau, ia na mola wanoa mātou te mafutai, ma se foi lo nuu, o e o lo ngā lulu, e whape fo ia o ngā nei whanau. Ia ngā lele mai lena i aso, ia vea fo lena i aso, se aso manuia, se aso fia fia, e whai uina fo i whewa inga uma, i whiau mtiute, so se lama singa. I le vi inga o Yesu lo mātou a lima lo mātou whaola. O e ala tuila mātou te taro. Amen e amen.
leave this place. Well, we gotta leave, but praise God. So, put me in B flat.